ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠꯇ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯤꯐꯦꯟ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 13ꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 6 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯀꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ JSCꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯍꯤꯔꯣꯏꯟ ꯐꯥꯒꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ, MP ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯥꯝꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯔꯣ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯄꯔꯃꯦꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ G20 ꯁꯃꯤꯠꯀꯤ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ Y. ꯈꯦꯝꯁꯥꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ CDO ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠꯀꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ NRFMꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ 3 ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯖꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯌꯨꯊ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯄꯣꯄꯤꯂꯥꯜꯗ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ IS न्यूज मिनिंग ताबीरिबा ख्वाई पुमनमकपु आई जुसी ASEM ना तरामना ओक्चरी। COVID-19 दगी ngakthoknaba khuttoina hambiyu, hand sanitizer siznabiyu, mask upiyu, feet 6 ki distance thambiyu, yariba makai vaccine dosuna kathokpiyu। Seksin bana pumnamaki yaifabani hauzik pau sandokna pizari। अकोइजम नोंगानबगी मिहाता मरु ओइना चेनरीबा स्टीफेन हयेंग फेब्रुवारी 13 की नुमिदांग वाइरम पुंग 6 फाउबगी मनुंगदा फाद्रगदी नुमित असिमकी अहिंग नोंग्याइदगी मतम कक्तबा मणिपुर पुंबा बन कौरगनी हाइना JSC against the brutal killing of AK नोंगानबा एलियस अखिनंगसी लाउथोक्रे। वाफम असी क्वाकैथल अवांग कोंजेंग लेकाइगी अवांग कोंजेंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिटी हॉलदा पाउमी सिंग उनबदा JSC की कन्वेनर थौनाउजम असलताना फोंदोकिबने। था असिगी तरामाथोइदा सीना फंखिबा क्वाकैथल कोंजेंग अवांग लेकाइदगी अकोइजम नोंगानबा एलियस अखिनगी मिसी असिगी असेंगबा लंगला लंजिल पुथोकपियु हाइना ममांगदा JSC against the brutal killing of अकोइजम नोंगानबना लेंगाकदा तक्सिनबा लेख्रे। मिसी असिदा चेनरीबा नोंगानबगा नुंगसिनबनी हाइबा क्वाकैथल थोकचोम लेकाइदगी थोकचोम सोनियाबु मिसी असिगी मतांगदा वाहंग चथबिदुना असेंगबा लंगला लंजिल खंगदोकनबा होनबियु। मिहात असिदा चेनरीबा मियोय फाबा ngamdana लेरिबा असिदा लेंगाकी लुचिंगबा चीफ मिनिस्टर अमदी केंद्र असिगी MLA ना अकनबा मीटिंग चंगबियु। अथुबा मतमदा मिसी असिगी मतांगदा असेंगबा लंगला लंजिल पुथोकट्रबा तारबदी CSO अमदी तोंगान तोंगानबा लुप सिंगा लोइनना मखल मखा कयागी खोंजंग संगसिनगनी हाइना JSC की कन्वेनर असलताना फेब्रुवारी 13 दा फोंदोकिबनी। हाईवे पेट्रोल फोर्स लेबगी करी अर्थ लेरिगे मतम सांगना गाड़ी अदु हदि सोरोकी मयादा तादना लई हाइबा खंगबनी अदुदा सिक्योरिटी पर्सन सिंगना करी तौरिगे हाइबसे मसे सिक्योरिटी एलर्ट लेबसे मसे अखोय पेंजदे अदुगा अयना अहुम सुबदा हाइजनिंगलिबदी स्टेफेन हाइबा नुपा असि हयेंग तांग 13 पुंग 6 फाउ मनुंगदा पुथोकपियु करीगुम्बा पुथोकतबा तारगदी तांग 13 की अहिंग नोंयाय असिदगी अखोय बल मतम कक्तना लाउथोकचरनी मणिपुर पुनबगी ओइना मतम कक्तना लाउथोक जगनी अदुगा अखोयगी बल असिदा अखोयगी चिंग तम अनि मरक्ता ले अनि सिदा लेबिरिबा अखोयगी सेसो कांगु सिंग अखोयगी तंपाकी दा लेबिरिबा सेसो कांगु सिंग सिविल सोसाइटी अदेगी इमा इबेल सिंग पुनमकना हाइरिबा मिसी जादना थोइबा थौदोक सिदा लेगिद्रबा अंगांग सिबु नुंगसिबिदुना ममा मोइना JSC गी माइगैदगी पुनमक्की मफमदा चरै फिगाव साना निजबगा लोइनाना अथुबदा अखोयगी अहिंग नोंयाइदगी बल लेसे अखोय हौजरगनी। मणिपुर पंचायत की टीम अमना दिल्ली चतुना मणिपुर की BJP लेंगा की मायोक्ता करीगिदमक खोंजंग संगसिलुबनो
Panchayat ki isu asi karigidamak state asi ki MP anina luchinglaga state laingaka wari sanadriba karigino haina Chief Minister Nongthombam Biren na hangkiba kalunena Delhi da chatuna laingaki mayokta aranba complaint tawbada mateng pangliba laingaki miyoi singi interest karino khangba pami haidi Chief Minister gi social media page da thagalakpa post amada mahak na hai MNERGS ki fundsing punna fazilaga thambalaite RBI gi system maintain taunaba lupa crore chani thadokadabada tangkhai thadokpa state executive da balance kara lainaba hotnaba natana thadokdaba laite gram panchayat election asi April thada pangthokani haina state cabinet na warep lauduna laikhrabani haidi Khangbigadaba amana panchayat election mamangda ADC amadi municipality singi election tabani adubo ADC ki exercise khara watpa municipality singina court case laibadagi thengthagibani pumnamaki schedule thengliba asi maru oida covid pandemic na achoba maram oidi masi khangna Delhi da chatuna lenga ki mayokta aranba complaint tawbada mateng piriba lenga ki miyoi singi interest karino chapsana khangba pami aduga opposition ki di asigumba thabak paikhatba haibasi makhoi gi mathauni hairi panba yabadi Manipur State Panchayat Parisad MSPP gi mihut kangbu amana tha asigi amadagi Delhi da chayol ama chupna camp tawduna makhoi gi demand sing pithok pinaba marilinaba Union Minister amasung Minister of State kaya unaduna memorandum sing pisin kibani Mihut Singh aduna Manipur gi MP Singh unaduna memorandum pisiluraba matungda RDNPR gi Union Minister of State Joyti Sadvi Niranjan amadi Union RDNPR Minister Giriraj Singh su unaduna memorandum pisin basu laikrabani MSPP gi Mihut Singh aduna Delhi da leiringaida wakat mifam pangthoktuna Manipur lengang na panchayat singda MZNREGA gi senfam pithoktana leire masigi mathakta Taruk Suba General Panchayat ki Mikhal Su pangthoktana leire Panchayata power sinadre haina yaningdaba phongdokhiba kalunena Prime Minister's Office PMO da su memorandum pisin kibani Moirangda hayengdagi hauduna pangthokadawriba G20 summit ka mari lenena yengsenba chatpagi lambida Chief Minister Nongthombam Birena drug puramba myoi ani Bisnupur police na faduna leiramba thengnabadagi masamak hagthengnana changsinduna yengsinkre ngasi ayupung mapantaba matamda Bisnupur police ki OC Inspector Sakti Sen gi miding makhada ASI Birendra Aimol amadi ASIS Ojit na luchingba Bisnupur gi CDO team amana tidim lambida mahusagong frisking amadi checking chathabada GIF MN01AZ7875 ta heroin puduna lakpa miyoi ani faba ngamkibani Faraba driver adugi maming ngamkholet lungdim chahi kuntranithoi apokpa holkhulun lungdim leifam Chandel district ki Foilen Village amadi mahakiloina bi lingnei kim lungdim chahi kunipani Police team aduna heroin hapa sapon casing adu gari da yawba thengnaraba matungda CJM Bisnupur da pau piduna CJM gi mihut sing yawna gari manungda thiba humbagi thabak chathabada heroin hapa sapon case samaga subna ama gari gi mamang thagba engine gi saruk sit amadi maningi body gi saruk singda lotuna puramba thengnaki hairi drug sing adu check chathari ngai tanja aduda Chief Minister N Biren Rajya Sabha gi MP Laisemba Sana Jawba State ki Works Minister Govindas Konthozam amadi Education Minister Thongnawjam Basanta Kumar lambida lakpada drug fagatpa adu thengnaki luchingba sing adu gari dagi kumlaga hakthengna changduna yengsilamki Chief Minister N Birena faraba miyoi sing adu khakta natana makhoida mateng pangliba miyoi sing busu thigatuna khangdoknaba yathang tawramki loinana District Police Bisnupur gi tembu mathau ningthina pangthokpagi damak thagatpa phongdokki thogdok asiga mari denana Bisnupur Police Station da case ama register tawkre Mama tomno oiro. Mi karana hongo pasana. Ma gari ma tomno thongse. Mai biga. Banana pide kuno. Karai degi por kuno. Mano si posi karai de deliver to kuno se. Loi to ga ba. To. Good. Adventurous oiba aero sports asi Manipur ga yamna chanagadaba masana ama oiba maramna aero sports ki permanent oiba mafam ama semgatnaba hotnagani haina Chief Minister N Birena phongdokre Wafam Si Tourism Department Government of Manipur na sponsor tawduna Adventure Wing Indian Army na support tawraga Manipur Aero Sports Association masa amadi Khasia Ventures anina senduna Bisnupur District ki manung chanba phubala grounda tha asigi tang 13 dagi chatharakpa
North East Aero Sports Hot Air Balloons and Paramotors Fiesta English aniga kulhumdoi loisinbagi thoramda athoiba mithunglengi warolda phongdokhibani. Chief Minister na makha taraduna Manipur asi pikpagaloina missing yamzadra kasu sports kilamda amadi Indian Army da officer masing yamna thokpa state amani atai sports tasu masak naibagum tourist singi attraction pokhanba yaba aero sports asi adventurous sport ama oibana permanent oina chingkhong chingya oiba mafam amada semgatnama honagani. Army ki makok thongba singa tanaraga chahi khudingi chang naina pangthoknaba honagani. Madugidamakta YAS Minister na yengsinaba pukning chingsinki. Chief Minister na makha taraduna hayeng amadi hangsit asi Manipur gi miyam na maruoida tidim lambi gi nakalda khundariba miyam na nat ki oiba chatnabi isa gi konthong da lafu yungduna ising sanabun kenduna dub thabiduna khut haibiduna G20 Summit sarugyaba lakadawriba delegate sing taram na okpiyu luna na fazaba utpiyu hainasu miyam da appeal tawki. I would like to request one thing. Why we should not have a permanent sport? Why we should not develop it? Our Honorable Sports Minister is here along with me, and Army personnel is here who are taking keen interest, and from the fellows from the Punjab also here. Why we should not in a foothill? Foothill में इसको एक जगह बना के अच्छी तरह से permanently, continuously जो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एक suitable area देख के वहीं पे एकदम first class permanent structure बना के इसको regularly annually करना है. तो इसके लिए I am interested. Bagi thoramduda Manipur lenga ki YAS amadi Works Minister Govindas Konthozam LDA gi chairman su oiriba Masagi Vice President Moirangthem Asni Kumar Moirang AC gi MLA Thongam Santi Babina Group ki CMD Dr. Davali Thangzam 57 Mountain Division Senapati Brigade ki Commander Brigadier Sankar J Tiwari na athoiba Mithunglen Singh oina sarugyaki. Tungda Chief Minister nong Thombam Biren na Senrada Loktak Lake Front Garden su sangadu na miyamda kusinaki. Lambi sorokta fatta haudi lukhak sagum hundok pigano amotpa sengdokli ba sing asi mioiba ngaktani makoisu hanggoiba khangi haina mahut Minister Yumnam Khemsana phongdokre. Wafam asi ngasi Khwairamban Bazar MZ Avenue amadi Polo Ground gi akoibada hayengdagi hauduna numit ini chupna pangthokadawriba G20 Summit ka mari lenena BJP Manipur Pradesh na sinduna sit sengbagi thoramda minister na haikibani. Mahakna makha taraduna Prime Minister Narendra Modi na lamdam asidasu G20 Summit pangthoknaba haibirakpa asi laibak fabani Chief Minister N Biren na G20 Summit pangthoknaba thamliba commitment asi thagatningai ni. Lamdam asibu luna na thamduna mahausagi fazaraba mafam sing asibu lakadawriba delicate singi pukning sing sinaba khodaminasi masina tourism sector da hena kanaba pigani. Matam kharagi mamangda solid waste management gi nongmada ton Homfurom oiramba adu hauzik ton chama ke yangkai ki mathakta oirakpa asina awaba ama chawna mayoknare miyamna chakhum gi item amadi plastic ki item tongan na thambiu haina minister na appeal tawki. G20 की चैलेंज जमा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ना लौरे इबसिदा मणिपुर तौरो हाइबदा सगे 5 स्टार होटल मबाग लेजिदबा सुम मणिपुर सिदा तौगनी एखोगी लेजबा खरना नान सिलगा तौगनी हाइना खोगी कमिटमेंट पिरिबा इहानबदा खोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वाई थागत फंगदोक सरी मागे स्पिरिट तो अनिसबदा नेचर ना पिबा अचोकी मतिक फजरिबा एखोगी इरमदा मणिपुर से एखोई मयाम संगदना मोलन बगी महुता एखोई मयाम संगदना नाल लगांदा मसी लाकदरिबा फॉरेन डेलीगेट सिंगसिना मणिपुर दा इंफ्रास्ट्रक्चर फजबा अचौबा उद्रगसु खोगी कनोगी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया ने हाइनरिमनी सगी मणिपुर से मणिपुर की फजबा नानबा मागी वेदर सोन पिरिबा मयाम सिगलुना नाइकोना नालन बतारगदी फॉरेन कनोगी डेलीगेट मयाम दुगी मेसेज समखक चलकाना मणिपुर से कोई वे अबल अपदे हारेगदी अल्टीमेटली कोई टूरिज्म सेक्टर सी कोई इनकम हेंगत बताबनी आइखोई खुदिन लुलाना लैनबा सी कोई ऑनरेबल एमएलए यू थेंगनबेलंगोनी लंबीदा युमदा चाबा चाकी आदि हे लंगथोकपिबगुंबा आदि हेक लंगथोकपदा नुवाइतबा म्युनिसिपालिटी की अमोटपा सेंगदु दिया Amaromda pangthokhiba thoram aduga mari lenena BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda Devi na haikibada G20 Summit lamdam asida pangthoknaba khotnabada Chief Minister N Biren lauriba thodang asi thagatningai ni lamdam asigi setmilon hena fagatnaba section kayada lairiba miyoi singbu mangjil thana changsinba ngamnanaba
ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ, ꯂꯂꯣꯜ-ꯏꯇꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ. ꯑꯥꯔ.ꯀꯦ. ꯏꯃꯣ, ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ. ꯀꯦ.ꯍꯩꯆ. ꯔꯘꯨꯃꯅꯤ ꯁꯤꯡ, ꯃꯟꯗꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯤꯌꯔꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯔꯌꯀꯔꯇꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯅꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥꯟꯅꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ, ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯒꯤ, ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯃꯤ꯫ CDO ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁtkꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ (NRFM)ꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ 3 ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯩꯒꯣ ꯁꯣ ꯃꯤꯜ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯍꯦꯝꯕꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ 18 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯇꯤ.ꯍꯩꯆ. ꯗꯣꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯀꯣꯡꯕ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1:50 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯗꯒꯤ NRFMꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯍꯤ 18 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯦꯁ. ꯅꯣꯌꯣꯟ ꯁꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯀꯝꯄꯨ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 4:10 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ NRFMꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯂꯦꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ 18 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯀꯦ.ꯍꯩꯆ. ꯁꯃꯥꯅꯟꯗ ꯁꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯀꯣꯡꯄꯥꯜ ꯆꯤꯉꯥꯡꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯪꯒꯥꯏ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯗꯥꯝꯃꯈꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ M.D. ꯖꯍꯤꯌꯥ ꯈꯥꯟꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯚꯔꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯇꯤ.ꯍꯩꯆ. ꯍꯦꯝꯕꯁꯤꯡꯗ NRFMꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯦꯁ. ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯁ. ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯊꯥ 3-4ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯀꯦ.ꯍꯩꯆ. ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯜꯍꯧꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ NRFM WO ꯑꯦꯂꯤꯌꯁ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯂꯤꯌꯁ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪ, ꯂꯅꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯀꯦ.ꯍꯩꯆ. ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ WOꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ NRFMꯗ ꯊꯥ 6ꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ ꯑꯃ 7.65 ꯀꯤ ꯃꯔꯨ 5, ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯍꯦꯟꯗꯁꯦꯠ 3, ꯋꯥꯂꯦꯠ ꯑꯃ, ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃ, ꯄꯦꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯟꯗꯥ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥ 6G ꯑꯃ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯐꯥꯒꯠꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯨꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯦꯁꯟ ꯖꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯌꯨꯊ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯄꯣꯄꯤꯂꯥꯜꯗ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 18 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 18ꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯗ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯄꯣꯄꯤꯂꯥꯜ ꯆꯍꯤ 19 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯔꯥꯃꯦꯁ ꯂꯩꯐꯝ ꯐꯌꯦꯡ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕ FIR ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯣꯄꯤꯂꯥꯜꯒꯤ ꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯄꯣꯄꯤꯂꯥꯜꯒꯤ ꯃꯕꯣꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯦꯇꯤꯁꯅꯔꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯇꯔꯤ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ, ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯑꯦꯛ 1959 ꯑꯦꯟ ꯗ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯔꯨꯜꯁ 2016ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯤꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯥꯔꯝꯁꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇ ꯄꯤꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯄꯤꯕ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯀꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯪꯂꯩ ꯌꯥꯋꯣꯜ ꯀꯟꯕꯂꯨꯞ KYKLꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯁꯪꯂꯨꯞ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯋꯣꯜ ꯂꯥꯟꯃꯤ MYLꯒꯤ 18ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ KYKLꯅ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯨꯝ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯁꯨ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁ, ꯕटालियꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁ CHQꯗ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫
Thorom asida lupki atay maru oiba luchingba kayasu saruk yaki. Lupki firal chingkhatpa ningtam ihokidamak thawai na pontha pikraba athoba singde ikai khumnab utpa amade lupki chairman na piba speech na thoromgi mapung oiba saktam oiki. Thorom asida lup asigi chairman and OK na India gi loilam lengak na kanglei miyambu ka hena thak hanta khraba mioi kanglup ama oihanduna ngasidi yawol ihau tauba ngambagi mating mangkraba mioi kanglup ama oirakpagum tawre haina nungnangba phongdokki. Kanglei yawol lup pumbada wakal meeting animak punduna India loilam lengak pu thengnaminasi haina Gerald asna appeal tawrakli. Punsinduna thengnaba haibasna Indian colonialism bu maithiba piduna Aikoi pumbana pamjaba anauba khunai amat lengbagi amata ngairaba lambini haina chairman na kanglei miyamda makhatana pauzalakli. Lengak na sem liba phajaba niyom kanglon sing ningthina implement tawdrabadi arembani sangaleiba leitaba sel paidaba ain kanon gi amata oina chanahanbiu haina United Committee Manipur UCM gi President Joy Chandra Konthokjana lengak gi pungning chingsilakli. Wafam asing asi United Committee Manipur UCM na sinduna Kamjong District ki manung chanba Indo-Myanmar border da laiba Nambisa Village da Medical Directorate ki khusabna duna pangthokpa mega health camp haudokpaga marilena UCM gi president na phongdokibani. UCM na lamdam asigi manung hanjinba amadi ngamkhaida khundariba khul singi lairiba awat apa sing yengsinba kalunena mateng pangbagi makha satharakpa oina free mega medical camp tara chathagadaba adu ahanba oina ngasi Nambisada pangthokuna Medical Directorate ki makhada RIMS ki specialist Dr. Singh amadi Ayush Department ki makhada medicine, dental, surgery, gynae yauna health checkup tawbagalunina diabetes, cancer, cataract, heart ki laina singsu test tawki amadi hidak langthak singsu lemna fanganki. Kem aduga marilena UCM gi President Joy Chandra Konthokjamna makhatara dun hai lenga ki transfer policy da ahoba leibana border amadi manung hanjinba mafam singda healthcare gi awaba mayoknari. Michang sangga yengdana transfer policy implement taunaba khonaba mathautai border da leiba khul ama oiriba Nambisada lengang na PHSC ama sabat loirabasu ngasi fawba sangga bidana khunja singda awaba adumak mayoknari. Masida UCM gi paring naina satharakpa Manipur gi ngamkhaida leiba khunja singgi awatpa yengsinba amade mateng pangbagi makha satharakpa oina mafam asida health camp asi pangthokpani. Health camp asida sel gi khudong chadabana maram oiraga cataract, cancer, heart ki laying chathaba ngamdana leiramba sing UCM na sel puthoktuna layengani. Adum oinamag masina khul asigi awaba kokhanba ngamgadaba nate aduna lengak asina puthokliba fazaba niyom kanglon sing mapung fana chatna handuna khul asida medical staff thambiduna khul asigi awaba kokhanbiu haina mahakna makhataki. United Committee Manipur na thamjari bache akoi mafam asida lakpu matamda akogi financial problem leiba haibata heart ki laina na narba cancer ki laina na narba kidney ki laina na narba hairiba sing se mid ki cataract na narba sing se akoi free course da United Committee Manipur na akoi choi dana lying jagani dunia am thamjari Manipur government na aide afaba adugum laba niyom kanun di am na semba hairiba niyom kanun sing se implementation tawdragati akoi niyom kanun adu kanabu oide haibido United Committee Manipur na thamjari. Nakal amaromda Nambisa Village ki Village Secretary Sangnaupang Singtoy Dang na hai mafam asi Indo-Myanmar ngamkhaida leiba khul oibana kunja singna analayeng gi khudong chadaba mayoknai United Committee Manipur na ngasi pangthokliba health camp asina kunja singi anaba yengthokpa ngamdabagi awaba kokhale masigidama kunja singna thagachari. Khul asida lengak na primary health center ama sabirabasu sangada na thambiriba asi atubada sangabiduna leifam thokpa doctor nurse na singba thambiduna analayeng khudong chaba pibiyu haiki. Government of India ki Ministry of Jal Shakti Central Groundwater Board Northeastern Region Guwahati na sinduna Groundwater Development and Management Practices haibat hiramda Tier 3 training program ama ngasi kakjingi Angangching Eco Park da pangthokre. Training program hogdokpagi thoram aduda Minor Irrigation Department Manipur gi Chief Engineer Hais Brajendro, Central Groundwater Board Northeastern Region Guwahati gi Regional Director Suresh Chandra Kapil amasung Thambal Mari College oina Manipur gi Principal Professor KS Mohana athoiba mithung oina sarugyaki.
Thorom aduda athoiba mithungi warol piraduna Chief Engineer Brajendro Nahai Manipurda haukiba tha bari manga asida nong tadabana maram oiraga pat turel pukri na chingba ising kangsilaktuna hauzik miyamna thaknaba ising khakta natana fisu fisam taunaba ising fangdabagi awaba mayoknaba horakliba asida ground water asina maru oiba ising fangfam ama oigadawribani adubu Manipurda ground water asi fangnaba hotnabada technical gi oiba khudong chadaba kharadi mayoknari hairaduna masi technician singa tanaraga solve tawbagi mathau tai haina phongdoki Ngarang ahing nongyay matung pung ani muktarakpa adwaida Indo-Myanmar border dagi more da laiba mga suba Assam Rifles ki kangbu na Myanmar gi beer amasung wine yaw na lupa lag ni fu mga gi potlam kaya faraba matung more da laiba Custom Preventive Force more da sinakri hairi. Maitai furupu mating laina hinghange harabadi malimgi tongan-tongan mamafam da lairiba maitai sing asi amato oina punsinduna furupki yaifagada ba thabak sing thamoi sing na punna tawba mathautai haina maitai lipun gi thauburel empramona phongdokre wafam asi Imphal West District ki Kangla Tongbi Mantribanda mafam adugi maitai sing na nauna saba maitai lipun Kangla Tombi gi khana sang ama ngarang sangabagi thoramda haikibani Maitai lipun gi thaupuba amadi paujeloi chamaga kuntra romna saruk yaduna pangthokpa thorom aduda thauburel pramod na makha taraduna Maitai lipun hariba lup asi malemgi tongan-tongan ba mafam singda joina khundariba Maitai furup asi amato oina punsinduna furup asigi oiba tongan-tongan ba issue singbo punna thengna duna furup asibu atopa furup kumna mating laina hinghanba ngamnaba thabak tawba lup amani lup asi unlawful organization amataga mari leinadaba Constitution buthazaba amade maitai furup ki damak thabak tawba lup amani haina phongdoki Sanglen sangaba ki thorom aduda Manipuri Gurkha Youth Association gi advisor Siba Kumar Basnet President Arjun Jogi yauna maitai lipun gi maru oiba luchingba kayasu sarugyaki District Sports Association Kakchingi Life Member DSA Kakchingi President amasung Kha Manipur College ki Principal Oiramba Naurem Gandar Singna masagi anaba amadagi manung matam chada na ngasi February 13 masagi yum Kakching Kunyai Lekay da Leikidabada DSA Kakching na awaba phongdurakli Association gi office ta ayupung mapantabada Association asigi Executive Committee singna minute ani tuminal layduna awaba phongdoki Laikidrabana hinglingaida Association asigidamak sana khotnabagi lamda tawiramba thaudang kaya busu singthaki Laikidrabagi thawaina matam chuppagi oina mapugi manakta ingna chikna leiba oirasanu haina Association asna thadorakpa chewal amana pausilakli Hauzik pawki marthana aten break ama thamsari Go Aviator Academy Mapung Fana Aviation Tamnanabagi Mafam Experience Lairaba Singna Takpi Tambiri Lengsin Bidaksi Aikoi Punna Taminarasi Cabin Crew Amadi Ground Staff Ki Manganbu Mapung Fahana Nabagidamak Sem Saraba Coursing Break matung na mayambu daram uksari makataba pau pisari. Chahi khudingi Manipuri Students Federation MSF na thobu oiduna mahairoi luptarok MSU MSF Desam KSA Sok AIMS ki apunba lup kaloina na pangthok tuna lakliba Manipur Players Day sanaroi singi numit kamari linena MSF mayai loishangi Games and Sports Secretary ki thopuriba sanasam samanna press briefing ama pizagadauri Hiram asina maram oiduna media ki achauba thaudang lobiriba Ichil Inaw Singh print amadi electronic media gi fabakta leiriba singna numidang wairam gi pungja mari makhai tabada kwakaithel thongnawjam leikai opposite dim ground leiba MSF mayai loishangi mafamda lakpina ba nolukchari Manipuri Students Federation MSF District Committee Jiribam na handak class 10 thagadawriba mahiroi singi damakta khanduna Mock test amang ngasi Jiribam Higher Secondary School da Jiribam da leiba class 10 tamliba mahiroi singna sarugyadu na pangthokre. Test asida mahiroi kunmathoirom na sarugyaki.
International Congenital Heart Defect Day February 13 lenina Sky Hospital na Manipur Heart Foundation ka kusumnaduna Free Children Heart Screening Camp ama pangthokre. Hariba camp asida miyoi masing yamna laktuna sarug yakhibada Sky Hospital gi chairman amasung Chief Cardiologist Dr. L. Syam Kisor na nungayba fongdorakli. Ngasi the Ideal Teachers Training Academy ITTA sa Ziwada Department of Sociology Naurem Birahari College Kundrakpam amadi Department of Social Work ITTA sa Ziwa ani na kusam na duna Interdepartmental Interaction and Exchange Program ama pangthokre. Hariba program asida soibam Nepola HOD Department of Sociology NBC Y Ranjan Singh Secretary Governing Body ITTA amadi K Ronel Singh Chairman Governing Body ITTA na mathang state na Chief Guest President amadi Guest of Honor oina sarug yakhi. Loida na program asidat Sociology Department NBC amadi ITTA sa ziwagi faculty members amasung mahiroy kaya marumsu sarug yakhi. Program asigi sarug ama oina Sociology amadi Social Work Discipline anigi marakta layba Relationship amadi Discipline na Society da piba kanabas singi hiramda Department ani na Interaction amadi Exchange Session amasu zatake. Loina na matung tarak padasu Department anigi marakta tungan-tungan ba interdepartmental program kaya marumsu pangthok na ba warib naki. Tripuragi Legislative Assembly Mikhal ngasi ayupung teret taba matamdagi vote thadaba hauduna pangthokre. Nungtil pung mari fawwa pangthokiba Mikhal asida voter lak kunipa na nupi mirep kunitho yauna apunba mirep chani yakai mapan gi marai baklep kadauri. Akan ba security ki checks in thaurang marakta polling booth puna lising ahum chahum kuntra tarukta miyam na bot thadanaki. Panbe yabadi BJP, Congress, Left Front, Tipra, Motha amadi TMC ki mirep sing na hawkiba matam khara asida akan ba maong da bot khomba ki thabak zataki. Manipur da hawkiba pung kunmari da miyoy amata COVID positive oiba thengnakide. COVID Common Control Room dagi thadarakpa report ki matung ina hawkiba pung kunmari da sample punna marfumari test tawbada negative oiki hairi. Manipur da ngasi fawbada punna miyoy lak taruk lising homfunipan subna nifumari COVID-19 test tawkibagi manungda COVID positive oikiba miyoy punna lakama lising kutramapan chamapan kunmari sukre. Amadi lamdam asida laichat asna maram oirika hawzik fawbada laikidaba apun bamigi masing lising ani chamaga nifumapan oiri. Hawkiba pung kunmari da India da nong na miyoy chamaga kuntaro COVID positive oire laina asna maram oirega miyoy ama laikidre. Fagalapagi changsada marifutara nipan dasming nipan ama oiri. Apun ba confirm case na koti mari lagni futaruk lising marfu mari chamnga subna ani yaukre active case na lising ama chanipan kuntra mga da hengalakle. Laina asna maram oirega laikidaba migi masing lak mga lising kuntra chatret yang kaitaret ni. Laina asidagi naba faduna discharge tawkiba migi masing na Koti mari lagni fumathoy lising yang kamathoy chamapan tarani. Laina asda ki ngakthok na ba vaccine kapthok ki bapun ba migi masing na koti chani kun lag hongfu humdoi henkre. Malem gi oina COVID lachat na khwaidagi hena sokal labalebak singi manungda USA na ahan ba India na ani shubada amadi France na humsubada leiri. Awang nongpok state ki oina Assam na ahan ba Mizoram na ani shubada amadi Manipur na humsubada leiri. Hawjik sana bagi pau thamsari. Manipur Tourism amadi All Manipur Polo Association na kusamnaraga ngarangdagi Imphal gi mapal kangjaybungda mapal lamgi team ani amadi India gi team ahumpu na team mga na sarug yaraga sa tharakliba tarulak suba Women's International Polo Tournament ki ngasi sanakiba match amada Manipur bina Luxembourg pu panjal mga amada mai thiba pikre. Match mai pakraba Manipur bigi panjal mga adu Nilu RK na panjal ahum sanke. M. Bizenti amadi tihay sana jawbi na panjal amamam chanke. Tournament asiki nga sana kiba atopa match ta South Africa na India IPA bu panjal mapan anida maitiba pikre. Match mai pakraba South Africa gi panjal mapan adu Amy Mitchell Ges na panjal mari chanke. Barmek Elidana panjal ani Tesha Lelana panjal ama chanke. Tournament asiki hayeng nungtil pung ani tabada IPA India amadi Manipur Ega sananagani.
ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3 ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ B ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯅꯤ꯫ Manipur Cricket Association senduna tha asigi mapandagi team tarani thoina saruk yaraga luwang pokpa cricket ground da satharagliba taret suba MNCA W Pralada amadi W Ramananda Elite tournament ki ngasi sanakiba match da Champ Khagempali na wicket mari da Rule Cricket Club Malombo maithiba pikre match asida Rule Cricket Club na ahanba innings bet paikibada over kunmanga da wicket loinamak turaga run Marifutara manga lauki. Adi shuba innings ta Champ Khagempali na bet paikibada over tara tareta wicket taruk turaga run chamapan Marifutara nipan laudna match asi mai pakre. Match mai pakraba Champ ki sanaroi MD Sultan Karibna Man of the Match ki title lauki. Hayeng Al Amin Lilong amadi Model Club Chinga Makhaga sanaragani. Sidagi. Youth Club Cum Information Center Kontha Ahalubna Senduna Tha Asigi Tarama Thoidagi Club Asigi Ground da Nupa gi team Tarani Thoi Amadi Nupi gi team Mapana Sarugyarga Satharakli Ba Tarama Thoi Shuba Yumnam Rasmani Memorial Invitation Under 15 Boys Amadi Under 17 Girls 7A Side Guest Prize Hockey Tournament ki ngasi sanaki ba Nupa Kanglup ki match singda Hockey Union A Larigembam Laikaina YCCIC A Kontha Halupu Goal Tara Amada Maithiba Pikre TWC Tabung Khokna Hockey Union B Larigembam Laikaibu Goal Tara Manga Anida Maithiba Pikre Tournament Asigi Nupi Kanglup ki match singda ML Hais A Langthabalna YCCIC A Kontha Halupu Goal Tara Taruk Amada Maithiba Pikre SYUC Kongba Uchekona TWC Tabung Khokpu Goal Tara Mathoi Amada Maithiba Pikre All Manipur Football Association ki meeting makhada chamaga nifuhumdoi suba Battalion CRPF amadi Imphal West District Football Association ki kusamnaraga senduna chatliba tha asigi maridagi Sports Authority of India NARC Tagyal gi football turf ground da team kunmari na sarug yaduna knockout basis ta satharakliba tarahumdoi suba Sahid Manoranjan Singh Memorial State Open Football Tournament ki ngasi sanakiba match da SSU Singzamaina GDC Thinungaibu goal ama sinoda maithiba pikre match asi mai pakraba SSU Singzamai ki amata ngairaba goal Tihai Singh khai nganbana match ki minute marfuhumdoi chatpada penalty da chankhe satharakliba tournament asigi hayeng nungthil pung ama makhai tabada KST Kangpokpi amadi SU Sagolban ga sanaragani Manipur Veteran Cricket Association na senduna January 19 dagi hauduna team mapana sarug yaraga Luker Ground da chatharakli ba tara suba Manipur Veteran T20 Cricket Tournament ki ahanba semi-final match sanakibada Cyclone Thangmai bana Napsa Kha Imphal Buran tara mathoida maithiba pikre match asigi ahanba innings da Cyclone Thangmai bana bet paikibada wicket taruk turaga ran chamaga nipan lokhi Anishuba innings ta Napsa Kha Imphal na bet paikibada wicket loina makturaga ran chamaga kuntra taret lauduna match mai pakhe mai pakraba Cyclone Thangmai bangi sanaroi KSS Birkamna Man of the Match ki title lokhi Chaliba chahi asigi April ki tang taret nipan amadi mapanda the Yoga Physics Institute and Studies YPIS Manipur na senduna Yoga Physics Championship Englishing aniga kulhumdoi pangthoklagani hairi sarugyaning ba singna akupa marol gi damak phone number 700515058 natraga 700580966 da pau faurakpa yagani haina YPIS Manipur na thadorakpa chawlamana khangalakli ngasi gi oiba inga sagi pau pizare ngasi Manipur da khwaidagi sabagi chang Celsius dirgi 19.9 oike khwaidagi ingbagi chang na Celsius dirgi 10.1 oike
ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯜꯒꯤ ꯆꯥꯡꯅ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯆꯥꯗ 34 ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯗꯅ ꯆꯥꯗ 35 ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠꯇ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯤꯐꯦꯟ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 18ꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 6 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯀꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ JACꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯍꯤꯔꯣꯏꯟ ꯐꯥꯒꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ, MP ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯥꯝꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯔꯣ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯄꯔꯃꯦꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ G20 ꯁꯝꯃꯤꯠꯀꯤ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ Y. ꯈꯦꯝꯁꯥꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ CDO ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁtkꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ NRFMꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ 3 ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯖꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯌꯨꯊ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯄꯣꯄꯤꯂꯥꯜꯗ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ IS ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫